artli ki Seng bhalang na West Khas Hill District bakantobia ka Seng Nyotrep Youth Council HYC but Western Youth Federation WYF Pmay managsngi tho ding jong katayo kilalaj ban yakendo yo Deputy Commissioner jong West Khas Hill District ba tilingwa panpan pau ki jing sngokhya hakabaidai be jing bom patla ju ki nongshong shnong ka than ban panbyang ikot kisla nakbanta ban apply ka scheme Pmay kabadai ka scheme chna yeng nakbanta kilong yeng badok yakabala bu por ban pan ko dakalai photrik mentau bnai kinong ilam jeng kitiki arseng kilapan pau baga jing slam jeng kipaj ba ban pendab kitiki jing don kam kadai namar bakim patla ban penbyang ikot kisla bat khamtam akabai de bu adhar card namar ka jing don tang ka wei ka machine ban chan hagate kisngi kinong ilam jeng kitiki arseng kilayo ban IT ru ya Jingthoh shu Deputy Commissioner ko West Khas Hills ban kerpat bon shimkhya hagaban nakliang jung DC ru ulakular ban shimkhya kiteka kam Diwan mentah kasih bangun pun ya ke Jingthoh madu Deputy Commissioner to West Khas District hakabedi bat ka jingut jongki pajba kita hapot jong kathan hakabedi bat ka Jingaplai ya ka Skhim Pmay Pradhan Menteri Awas Yojana kadi ka Skhim kadi hakabedi ka Skhim bagi bayo bachnaying ya kini kibru batuk kibadan hapot jong kathan deha hakabedi bakani na kaliang jongi kum ki artli ki Seng balang apo jong district disgo patngi lab ba kadon gejing ye kini ki ba apply namar ba gejing bom don ye ki kot kisla ki biang kham tam hakabedi ban adhar number u adhar number hakaba ki ban apply kinio ye kini ka scheme nada kinio ya kinio yo adhar number kumot ba kini ki pai ba kinio ban yo ye kini scheme adin gili jiwan kendu ko jongi baru DC japa West Khas Hill di laikran halak kini di mat kicing ba ba ki kendu de niliyo ko jawab ko basyai no DC ba alor kini di sini ba ba je kendu abai de adhar number isi loong bang kin saya penbet kin sa yakran wat loong ro ba ki pajba kin namdu jekran mas kitu di badai ki aplikan ki ba apply kini ka scheme kin apply bet bat kelas dit ke badai la syai ru kan yaj bet nomor ba mla issue ban kriya lande ban extend ya ka por nomor ba kani kawan nang ba ke sentral kala Phah na du ke sentral de ula ai jimur ro bat loong ba ki pajba kin submit be ki form walai adhar kin padyo kin sa kran kin sa penbet maki kala ban long bau yo adhar number kin sa submit pad hadir ndre ki form ani kini ki application form ba ki apply training scheme dang submit na hak ni ha ka por ka labu dar sarkar ba de la syai kelas dia